ya Linda Mwananchi na Mluya United opposition the same. Mwaho wa Linda Mwananchi riu ni ukirire president makiuga ari na mubango wa kuharagania kiama kia ODM nginya githire abunge aya matongoretio ni mubunge wa Saboti Caleb Amisi maugite matigukugio wara ringi. Abunge a mwaho wa mung'ethaniro a Linda Mwananchi matongoretio ni mubunge wa Saboti Caleb Amisi maugite president William Ruto ari na njama ya kuharagania kiama kia ODM nginya githire. And I want to tell you my people, hiyo chama hakuna chama utaona kwa ballot inaitwa ODM. Kama Ruto aliambia Uhuru Kenyatta akiwa na TNA afunge chama yake akiwa president, na Uhuru Kenyatta akafunga akatengeneza chama inaitwa Jubilee, itakuwa Uhuru ambaye anazeeka na atamwambia afunge hiyo chama? Akiaria thukuru wa muthigi wa Lukosi county ya Trans Nzoia Amisi augite matigwitikira gukugio wara makiuga oho ni maranyita baru governor wa county ino George Natembea gutungata tamu ya keri. Wameona mimi peke yangu Caleb atina Natembea ndio wanapiga rais vita. Sasa nimeambia Natembea tusimame, hata kama tuko wawili tuonyeshe huyu mwanaume hawa wamama hawakuzaa watu waoga. Hadoini Hakeo TV jitagwo Irimu wa Wanjiru. Na kumana na kwigucia kwa waki wa nyumba cia raithi cia Nyari irithukiirwo ciringi bilioni 7 riu kamiti ya bunge ya bururi igemaine na miako ni rutite mukana kuri andu aria mahetwo kandarathi gukorwo ni marehika moko kuona ni marehitwo ciringi milioni 390 agathana riboti makiria. Kamiti ya nyumba thini wa bunge ya gĩbũrũri ni rutĩire mukana ene kandarathi kurikia tabarĩra iria mahetwo ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire kumana na gũcerithĩrio gwa tabarĩra cia waki iria cirathiĩ na mbere. Mũikarĩri gĩtĩ wa kamiti ya Mũgambiri Ndikiri augĩte ene kandarathi nyingĩ ni manetwo mamilioni ma mbeca na matirĩ na kĩgwatio gĩa kwaga kurikia tabarĩra. Tumekuwa na mazungumzo leo asubuhi na makontrakta wote na makonsultant wetu, tukaambia wajikakamue ili waweze kukamilisha hii program haraka iwezekanavyo. Na tumewahimiza hawa contractor kwanza wajenge mabroko kama 3 ikamilike, watu waanze kuingia kwanza, ndio watu wawe na confidence miradi ya serikali inaendelea. Kamiti yo yurĩtie ene kandarathi kurikia tabarĩra imwe mbere ya kuoya ingĩ makiria cia waki wa nyumba nĩguo Akenya maingĩre na mambĩrĩrie gũcitura. Kwa sababu unaona kuna mvua. Sawa. Kuna issues ya materials hapa Mombasa. Sawa. Kuna issues ya wafanyikazi. Ukiweka hii mambo yote pengine inafanya slowness iwe apale. Tumekubaliana within the next 18 months. Correct? Yeah, uwe tumefika about 90% hii project. Contractor amelipwa 390 million. Na kuna contractor wa infrastructure. Sasa ndugu yangu, kwa hivyo umefanya hiyo hesabu baya. Sawa. What they are is this. Unahitaji pesa kidogo, unapatiwa advance. Usihesabu hiyo. Ile inahesabiwa ni ile certificate ya kulingana na ile kazi umefanya. Sawa. Almost all of them they are an average of 50%. Mohoro-ini ma Kiheo TV Agatha wa Irimu. Nigatho mwandĩki wa mohoro ni riboti yo hau twakinya tuko tugikiria o hanini ndugagĩtage ture mitambo ni tuko tugicokereria. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku. Ewe ni wenderera we kawira kau gaku o investire miaka iyo yothe ri umuthi uyu ngoma angiariria turi anime moke magukua indo ciaku ungika atia karige kumacaria na migwe ta njege tatengera kuria gwa Kimuma Engineering System
umerema kuonia CCTV camera ciraiganirira muhuko waku. Oho ni makoragwo na electric fence materials, razor wire cia green na cia ni makoragwo na access control system iria cia kuhinya fingerprint ugitonya, Intruder alarm system, na no makoragwo na indo ciothe cia mwaki nginya fire extinguishers. Oho no makoragwo na solar power, na ni makoragwo nginya na ihingo automatic kuhinya ka remote oguo wira ni muingi toga gutinda kungangana na ngeti. Ni mahetwo ngerenwa nyingi muno. Nduka ciao cikuria Nairobi CBD, Mashamanire, Kamae na Gaborone Road. Showroom yao hau Nyandarua House ground floor. Duka wengi yao area kou Nyandarua House second room 204. Duka wengi haria Gaborone Plaza ground floor number G1. Kwa kuria Kasarani ni haria Max Plaza kungetharira na Kasarani police station. Ona kana no macarie na thimo 0793494949 kana 0793949494 kana 0793595959. Gitirawe yaku na CCTV cameras kuma Kemuma Engineering System. Twaririe kiumia kigima gikoragwo na mihango kiondorita uguo onaguo nitumenyete na nikio tabarira ya kuinikiriria yongereirwo wathi mweru niguo tuguteithia gutiriha wikendi na thitairu. O muthenya wa Jumamothi ni gwikira twaraba niguo wirekererie wige mathitire thithi tukaina karithi gakongoya. Atiriri waigwa ni kuongerera wathi ni atiriu kwambiriria thaa 2 cia utuku tukagia na mweke wa guthathaiya Ngai imwe kwa imwe, thaa 3 kinyagia thaa 4 tugakurehera ma DJ matiganite magagutukaniria nyimbo iria mwaki na kuma thaa 4 tukaina mithu ikarega ndare. Aini aria ng'u a nyimbo cia kugoca Ngai makaina imwe kwa imwe kinyagia thaa 6 utuku gatagati. Mwago mutheri ungigitigithia atia ni kuinikiriria na ti kiheheji wa gitawa. Guru wa Jewel Institute of Advanced Driving toekaine ni kuruta matereva a gikiro kia iguru mari na uigiririki munene barabara-ini. Jewel Institute of Advanced Driving turutanaga utereva wa ikiro ciothe. Class A ni utereva wa fikifiki na tuk-tuk, Class B utereva wa gari, Class C utereva wa marori na Class D ni utereva wa gari cia kui wa muigi. Urutani witu wa utereva ni wa kurumanirira na mutaratara mweru wa NTSA na warikia kothi tugaguteithiriria kwigira na smart driving license. Niondo wa uhoro makiria iririe gutucerera wabici-ini citu Rwesambu nyumba-ini ya Jewel Complex gorova ya gatano barabara-ini nene ya Thika Super Highway kurigania na TRM. Kana tuhurire thimu kugerera 0703 164003 0703 164003. Jewel Institute of Advanced Driving, drive with confidence. Tabarira ya kurimutha ikoretwo igukinyira o muthenya wa mwambiririo kinyagia wa kana thaa 4 cia rucine kinyagia thaa 7 cia miaraho ukite na nditi nene muno makiria. Riu tabarira ya kurimutha ugiterevwo na your number 1 microphone commander Kamau wa Waithera KW. Kama awa mari hamwe na women rep Susan wa Ngoro atuthiete wega aste iri gukinyagira kwambiriria thaa 5 cia rucini kinyagia thaa 7 cia miaraho. Riu iri na mwarahuko wa magegania mathaa meri ma rwimbo tu mwago utangitigika. Ino ni station ya Kiheo TV, kihumo kia witikiriku.
Na tugagicokereria oro ringi tugithi na mbere President William Ruto akiugite thirikari yake iri muhari-ini wa mbere gutigirira mathomo ni magacira guku bururi-ini na o muruto ni arakorwo ari na riera riega ria mathomo. Oho eranire kugacirithia thukuru wa Maseno aritio hindi ya gukungwira miaka 120 ya thukuru uyu wa Maseno. Your Excellency, we also allowed your timely disbursement of capitation to schools and other learning institutions across the country. Your Excellency, on behalf of Maseno School and all other learners, I would like to say asante sana erokamano ainya. As a Cabinet Secretary for Education, I reaffirm the government's full support for institutions such as Maseno School that have consistently delivered excellence and character. Your Excellency, allow me again to appreciate you for the efforts you have made to transform not only this region, but indeed the entire Republic of Kenya, for the short time that you have been the President of this Republic. Having read carefully what the vision of Maseno is going into the future, and understanding very well why you invited me here. And I don't assume that you invited me merely because I'm president. You invited me because you know I'm a friend and I am practical. So this is what we are going to do. Joe Aguirre and your team, you must lead from the front. I'm very proud. Na tuwapige makofi, they have already raised 80 million. Bishop Emeritus, Bishop Wesonga, and the clergy, fellow leaders, Maseno School parents, students, and well-wishers. There are schools that educate students, and there are institutions that shape the destiny of a nation. Maseno School belongs to the latter category. I want to assure you that we are going to work together, we're going to build this nation together, and it is my singular mission to work with all leaders in the transformation of our nation. It may not be an easy assignment, but it is a national imperative. Twakinorwo makiria ciĩgiĩ gĩthomo reke tũkĩmenye ciĩgiĩ mũrimũ wa meningitis na kũrĩa mũrimũ ũyũ kaingĩ ũnyitaga ciana na andũ akũrũ, na ndariri cia mũrimũ ũyũ nĩ gũturwo nĩ mũtwe, heho na ciĩga kũremwo kũruta wĩra, na mũrimũ ũyũ ũngĩaga kũrigitwo tene no ũcũngĩrĩrie kuonja kana mwana gũkua. Mũndũ gwĩtwo Maureen Wanjiru wa Njeri na unanĩire njũgwa na mandagĩtarĩ nĩguo makorwo magĩtũkundia ũgĩ makĩria ciĩgiĩ mũrimũ wa meningitis. Umuthi harĩ gĩthomo gitũ kĩa mĩrimũ na ICK Roysambu gũkũ Mũthabi Vincent Mudavadi nĩwe ndagĩtarĩ witũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndũgathiũre mĩtambo tũthome hamwe ndwari ya meningitis na ĩrĩa maita maingĩ ĩnyitaga ciana na andũ akũrũ. Naitwa Mudavadi Vincent. I'm 29 years. Nafanya kazi hapa JCK Hospital kama theater nurse. Yes. Meningitis ni ugonjwa ambayo sana sana huaffect watoto na pia wale watu wa the younger people na pia wale wenye wako na immunity ya chini. Na nikidefine or rather nikichambua meningitis ni ile ugonjwa ambayo kwa kile ya mtu kichwa tuko na skull na kuna zile membranes zenye zimekinga brain.
We usually call it the dura mater na meninges. So inakuwaga imeinflame. Kwa Kiswahili utasema kuvimba ama kufura. So ikifura unapata na symptoms zenye zinaonyesha kwamba uko na meningitis. So that is a simple definition ya meningitis. Hihi niki kingikorwo gigicungireria ndwari ino? Chanzo chake iko na category mingi. Tukianza na the most one ni bacteria. Kuna virus, kuna fungal, kuna pia parasites, you see? Lakini zile sana zina cause ni virus na bacteria. Umeona? Na hizi bacteria kuna different way inasambazwa. Umeona? For example, tukiwa kwa watu wengi na mtu ako na hiyo ugonjwa, inaweza sambazwa kwa hewa. You see? Na ukipata hiyo virusi ama bakteria, nao inaingia kwa mwili, kwa damu, na hiyo damu pia inaenda hadi kwa the brain. See? Pia kwa brain sasa hizo meninges zenye nilikueleza hapo mwanzoni zina inflame, zinakuwa swollen. Guturwo ni mutwe hatari gutigithiria ni dalili imwe ya ndwari ya meningitis. Ni kama kukuwa na severe headache. That is the most common one. Severe headache. Unapata mtu hawezi kuconcentrate vizuri, light anaona iko mingi na mchoma. That is a vision. Headache inakuwa mingi. Other symptoms zinakuwa common ni nausea na vomiting, but ile yenye tunashuku sana inakuwa severe headache, of which ukipatikana kama uko na symptoms kama hizi, before uende ufanye vipimo zingine lazima uanze matibabu haraka, sababu usipoanza haraka inaweza uwa kwa within 24 hours. Umeona? So it's as serious as that. Niguo kugiriria ndwari ino, ciana irio nini ni heagwo njanjo ya kuhurana na virus niguo gutigirira gutire mogwati mangicemania namo ona mari ukoro-ini wao. Kujikinga tuko na kategori mbili. You see, tunaweza vaccinatiwa. Mtoto akiwa mdogo kuna zile chanjo ambazo anapelekwa hospitali anapata, inasaidia kukinga huyo mtoto. Sana sana tumesema watoto wadogo wanakuanga na hii ugonjwa, so tunawapatia hiyo immunization, the pneumococcal vaccine at 6 weeks, at 8 weeks, kuprevent occurrence ya hizi vitu. Another thing ni mtu kuprevent kuenda kwa crowd mingi, because kwa hiyo crowd kunaweza kuwa na mtu ambaye ako na hiyo ugonjwa, na yeye kupata through that process iko very easy. Yeah. Mundu uria utari na immune cia kuigana thiini wa mwiri wake ni umwe ari ugwati-ini wa kugwatwo ni ndwari ino. Okay, chakula generally sio chanzo cha kuzuia hii ugonjwa, lakini chakula mzuri inazuia maradhi mingi ikiwemo hii, lakini is not limited to chakula fulani ukikula itazuia meningitis. Unaona? So tunasema kama ule mtu mwenye ako na low immunity, for example ule mwenye ako na HIV and AIDS, wale ako na chronic cancer, unaona immunity yao sana sana inakuanga chini. Unaona? Huyu mtu asipokula chakula mzuri, diet mzuri, immunity inaenda chini na anakuwa na chance ya kupata hii ugonjwa kwa rahisi. So mtu kama huyu ukimweka kwa diet mzuri na akuwe na immunity mzuri, inaona itazuia, but it is not limited to. Yes. Na pia wale wazee, kumbuka wazee as you old pia una immunity yako sometimes inaenda chini, so una fall kwa ile category ya wale wenye wako na kinga ya chini. Arwaru a ndwari ino mangihuviriria guthie thibitari makoragwo gwati-ini wa kugia wathe ciĩga-ini imwe cia mĩĩrĩ yao. Hii ugonjwa isipotibiwa kwa wakati, huyu mtu huenda kupooza. Yeah. Anaenda na pooza, anaweza kuwa na permanent deafness, you see, or other immobilities. Yeah. So chanzo ukipatikana na signs za hizi zenye tumesema, ni vizuri uende unatibiwa kwa haraka within 24 hours uko umeshaanza matibabu. Na maybe nikurudishe nyuma kidogo, hii ugonjwa ukishaiona exhibit hizi symptoms like hiyo severe headache tumesema,
convulsions at some time, fevers, high fevers, nausea and vomiting. Ukiona hizi signs, inafaa uende hospitali, unaanzishwa madawa, alafu ndio unaanza sasa hizi vipimo zingine kuverify ni chanzo gani. Remember, ni vizuri kutibu hii ugonjwa kulingana na chanzo. Kama ni bacteria, unapeana antibiotics. You see? Kama ni virus, at most wewe una treat symptoms, but virus at some point huwa inaisha yenyewe. Unaona? Hiyo inaisha yenyewe. So, unaweza pima vipimo kama kwa Kiingereza tunaita the full blood count, TBC, or full hemogram. Unafanya pia, unaweza tumwa CT scan, ndio upimwe kichwa uone, because kuna kuaga na intracranial pressure. You see? So intracranial pressure hiyo kufanya CT scan inatueleza. Unaona? Ndio tunajua yenyewe ni ukweli ni hii ugonjwa. Because kuna pia ugonjwa zingine zenye uko na hizi symptoms. Yes. Kama kukuwa na macho kukosa kuona vizuri na light mingi, inaweza kuwa na other eye diseases. You see? So we don't rush, but we do those tests to verify. Mona? Yes. Marigitari moyaga ithimi nyingi ogetha gukurana mũrwaru wa meningitis hihi yake icũngĩrĩirio nĩkĩ na nĩguo mĩtaratara ya kũrigita ĩkoya ihinda ikuhĩ. Pia sometimes tunaenda at an extent ya katika uti wa mgongo huku nyuma tunaita spinal cord kwa kimombo, tunafanya kitu tunaitwa lumbar puncture. Huwa tunatap kwa hiyo spine, tunatap, kuna shindano tunadunga, tunatoa hiyo inaitwa cerebrospinal fluid. It's a clear fluid that inatoka kwa the spine, tunaitap, tunaipeleka kwa lab, tunaangalia. Yes. Ukienda kufanya hiyo uchunguzi na itakupatia details kama ni bacterial, kama ni fungal, kama ni viral. So kwa matibabu yako ya kuendelea inakuwa haraka kutibu na upone kwa urahisi. Unaona? Na kuzuia hizi chanzo chingine. Na kama imetibiwa kwa ile longer period, kuna zile symptoms zinakuwa changa nazo for some time. Kama kuzimia ama kufaint, you see? Yeah. Dariri cia meningitis nĩ irĩ ruo na harĩ bata rĩrĩa wona dariri icio ugateng'era thibitarĩ nĩguo ũtangĩkĩrwo orĩo na nĩgetha ũthare muoyo waku. Kwanza nakwambia ukiwa na meningitis, sisi tutakutafuta, ni wewe utatutafuta. Hautavumilia hiyo condition yako ukiwa nyumbani, because symptoms that are very severe. The severe headache utakuwa nayo, hautaweza kuketi nyumbani. Hata hizi dawa za kawaida haitaimaliza. So ni vizuri ukiwa na symptoms kama hizo, usikimbilie kusema uko na meningitis. Kuja hospitali, tukuanzishe matibabu, tukifanya uchunguzi tuone ni meningitis, ndio tutakueleza ni meningitis. Kumbuka kuna differential diagnosis. Yes. Gũtirĩ njamba hoka nĩ ndwari o yothe. Mũthia wa tabarĩra ya mĩrimũ na ũrigiti ndwari ya meningitis njĩtagwo Maureen Wanjiru. Ngatho mũndũ gwĩtwo Maureen Wanjiru wa Njeri wa gĩtũcorera mbica twataũkĩrwo makĩria ciĩgiĩ mũrimũ wa meningitis ngĩhoka mwĩroreri nĩ wathoma merĩ matatũ. Nĩ ngatho tũgũkorwo tũgĩkĩrĩra gaturumbo hau njĩtagwo Irimũ wa Wanjiru, nake mũtwathĩri na njĩra ya ciĩko etagwo Sharon mwarĩ wa Gĩcũhĩ. Mũndũ gwĩtwo MC Keheji nĩ agĩkinyĩte no gwĩthagathaga nĩgetha akorwo atĩ nĩ arakũrehera aini na andũ arĩa magũkorwo atĩ nĩ maramũtongoria thĩinĩ wa kĩgoco wikendi gũkũ tũkorwo tũgũbangĩte. Nĩ ngatho araikama na Ngai marokũgitĩrwo tukwa ũmũthĩ ũroko matakana nĩ ngwendete onake Ngai aikwenda ona makĩria. Hey!
ino nĩ ceceni ya Kiheo TV, kĩhumo kĩa wĩtĩkĩrĩku. Hihi we murutwo ureketie form 4 kana muciari urethera mwana wake thukuru ndugatangike ringi kuona thukuru wa Jewel Technical College riu ni uragwitira intake guko arutani aitu ni makinyanire ikiro iria ciagirire na turutaga arutwo aitu na mashini cia kiriu na makaheo umenyo uria wagirire kuringana na kothi ciao. Kothi citu ni ta urugi niguo hospitality, uthaka ariguo cosmetology, umemerekia ari journalism and film production, engineering and construction, health sciences, barista training, ICT and artificial intelligence na thiomisha naja ta German. Marihi maitu ni mafashirire uwega ukinyiria gikiro giothe kia murutwo. Tusherere umuthi Roysambu Jewel Complex gorofa ya gatandatu kana no tuhurire thimu kugerera kifogo mugwanja kifogo imwe ithatu kifogo mugwanja imwe niyo 0701 30